gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Kabadong, adamot gayam ti barbaro asilpon ni Marituyang. Ay, Wayne, adamare. Ay kat nasayaat tapno adan to pagbuybuyaan nyo inton awan aramiden yaw. Wayne ngam utang mo dayjay. Pangalalaan na ngay kung ba't ipagbayad na. Utang? Wayne maray, inlon na dayjay iti kooperatiba anak imembruan na. So nga, naimbag kumaa no pakiranudan austo ngam saan mo't maray. Kat manungay ti pinangalan Jak ambaw, kasla 14,000 di kunana. Ay, una yan. Naginamot taon. Wayne nga rod maray. Jak amo ano pangalaan na iti pagbayad na. Tadyak kayat na ita bayadan. Gaputa saan unay ang mapagnumaran. Ilay video mo tento yan. Ay, kaya't kung arod nga enjoyin ti camera na day ti kabarbaro a cellphone kao. Upgraded ko naman. Nag-clear ti camera na si Yeah. Wun ba dong, iso ano ag picture ka, makita dagiti ado akamoraw. Ay! Yeah. Wun man! Ay, kat may tanong clear to yan. Tap nung makita, kinalaad baw. No nalaada. Kinayat nakmut, aya. Ay, agbababawi ang arad. Kasta unay, ti pa nagbabawi. Anya. Wayne, iso pangasim man. Di ka unay aglablabay. Tama nga no pagtalawang ka di na oras. Anya. Oh, ag-selfie tayo man ko kumaray. Ay, katuan Tapno adaman remembrance tayaw. Nako namon, maray. Ay nagmayat mo't gayam day ta cellphone mo, mare. Ay, wun amaray. Ay, nangina day tayo. Iso at talaga na pintas. Apaw? Ay ibagak tuman mo't kan ni Enteng, tagumatang iti kasta. Ang, sigurado adi na kayat. Bayamon maray. Sa nabalit adda mo dito cellphone ka. Sa bagay mo't kit di Di amo mo, di ag Facebook, maray. Ay, kaun na maray. Amukon. Amuk pa yun ati ag-post kan ag-comment. Amuk pa yun ti ag-tiktok. Ay kat mayat maray. Saan kan maburburing ijabalayaw? Ay, wun maray. Talaga asanag. Gaputaan na na ito'y cellphone ko. Aliw-liwa. Ay nagmayat jay cellphone ni Marituyang. Apay, umapal ka di ba nang? Medyo. Naimbag pa ni Marituyang. Inggatangan ni Pari Badong iti cellphone na. Apay, ti kunam na bayadan day dya iti cash. Saan? Ay, kayat mo asawan. Uwin, utang day dya. Iso aparikot ni Pari Badong no pangalaan na iti ibayad da. Anya? Uwin ba nang? Kung nangarod ni Pari Badong, nangina unay day dya asilpon. Ngam saan mo't unay mapagnumaran? Wen nga agpaiso. Iso abay amon day ta cellphone. Sana balay, ta adamot telebisyon apagbuyaan. Kan adamot radyo apagdenggan iti Kapitan Enteng. Unay mo day tanto yan. Nakasandaw, kin nakashorts ka lang. Kit agsala-sala ka dito sa hangot ti cellphone mo. Kasla ka mo't tinagbantay. Hey! Ag-video ak nga road ba dong? Ag-content creator ak man. Content creator mo't nga. Basta, maamwam to, inton rugya kunti ag-post iti videos ka. Dahita aki din to yung kararamida na yun. Imbes ko mga agluto ka. Apay, mabsug kaya, di tangar aramida. Day talagong unguter aramidam. Dadaal san ti ulaw. Sika, ti dadaal ti ulo na. Gapo di tahulugan na cellphone mo. Isulangin ti dumdumugan. Imbes ko mga agtrabaho ka. Urod ka. Katabadaw, bagan yung mamut ni Nana Tuyang. Apay ka day, ko arab. Kasanaw, tila mo't ipupus na nga main.
Kasla ko maitay. Nagpus iti video na ngagsalsala. Ang outfit na tatabadaw. Masyadong, ay, iwan kaw. Anya? Apay, anya titsura na iya, kwarag. Ay na tatabadaw. Ati una pa yung teenager iti suot na. Uray ko maano, bagay na. Ang saan may, nagalasakitain. Ay, yan day tangaramin dito yan. Kuna na ngamin nga content creator ka na. Iso atilay pupos na iti Facebook na. Awanda kas na ti content creator tatabadaw. Takaduan na ita. Kat adda sweldo da iti Facebook. Angam jay mayat kumamot iti content na. Ay, day tati bagbagak a binagtay cellphone ni Tuya. Day tala cellphone nun ngamin ti dumdumugan na kanayon. Di na pa yan masangaw ti aglutaw kapo iti kasi cellphone na. Ha? Kahit yung asawain, saan ngaglutlutong ni Nana Tuyang? Sana inkwarag. Iso ako nak ano agluto ak. Yalangan ka nagtilutaw. Ta makamumot kan iti kanin na ak. Ikatam, dagiti pagananay mo Tuyang. Tain kag picture. Na, apay man na nakasta ti bagbagam, nagalas mo daytan. Nagalas ko nam. Ngam di mo matam mo nagalas ti impos mo abijam. Ha? Hamom ka day. Asika, tisang kadilaw dagiti kalugaran tayaw. Sika, ti pagsasaritaan da. Gaputa tila ipupos mo kano abijam. Anya? Isa, Mike. Nagalas ka no dagiti suot mo. Ay, di nakibabayin tuyang ah. Di ka agar-aramay, di ti pakaibabainan, kunak pa day. Ha? Sipod na itawag dito barangay kabildatan. Sa anak ang naibabain. Iso asa anak nga ibabain. Papanam, barituyang. Mapanak man ijay sintraw, marikwanang. Agudong ka. Mapan ko bayadan da ito'y cellphone ko. Kan mapanak man gumatang iti bado kan make-up ko, maray. Ha? Bado kan make-up ko dam? Wen, maray. Tapno addaman usarak inton ag video ak iti pang content ko. Ha? Wen, maray. Adda tinangidanon kanyak kan. Asyak kano tisang kadilaw dagiti kalugaran tayo. Gapu iti suot ko kadagiti content ko. Ah. Iso agumatangak manlangan iti barbaro abad bado kan make-up ko. Ay, naimbag ka pa'y tada igatang mau. Ay katuhan na maray. Ay, nalaing daytoy kumarim nagremedyo ko naman. Iso nga adda Sige, dahil ta cellphone mo tisang wam tuyang. Apay, di ka di mabuteng. Amaduling ka. Gapo iti kasi cellphone mo. Anya? Tutwin, Mike. Sipod simangpit ka. Dahil tala cellphone mo ta sa sigaswam. Apay, ti ko na madating naluto akanan. Apay, di ka naglutaw ba daw? Sino ka kumangay ngay lutwa? Mabaling kumaa, no trabaho tinagapwam. Angam saan, Mike? Tanapang kalaang gimatang itibadaw. Kan make up. Agiraramang kakiidiya. Oho, day talakong ungatar aramidam. Di ka umangagong ungay aba daw. Makauma ka ngaminan tuyang. Iswa manipod ita. Agsinatan itibanga. Tapno di ka aglutaw. Sika lang ti agbisay. Anya? Barituyang, amom ka day, sang kadilaw da ka dagiti daduma akaaruba tayo. Apay ka day maray. Gapo ka no kadagiti ipopost mo. Oho, ti ko nam kiday umapalda kanya. Gaputa may sa ako na content creator. Anya? Wen maray. Ay na saan siguro nga ammo dagita at tao ti lubong ti Facebook. Ken diag ti may sa content creator. Iso akas ta ti bagbagada. Wano saan? Amangan no umapalda. Ha? Wen maray. Ken amangan no umapalda iti bado ken makeup ko. Ay, kadagiti mo daduma. Amangan no dagitay pinaay ko idi nga agar-arom kanya. Nakita da sexy ak. Wahay! Anya? Wano saan? Dagita kat asawa dagiti followers ko alalakay. Umapaldaga po ta sexy ak. Nang rona tamakit kita da sexy ak. Ay, si kamot maray. Nagbaliw ka at talagan, sipot nagbalin ka a content creator.
Angam sapay ko ma, taawan to ti pagbabawyam. Limabas mo't itay ni Marituyang, Maray. Day, papanan na kanungay, Maray. Kunana, amapan ka no agbirok iti mayat a pagsyutingan na. Ha? Ay, artista pa'y gaya man ita ni Marituyang. Artista mo ta sasawam. Kat no ag-shooting ako nam. Ag-shooting tapno ada ipos na iti Facebook na. Wan Maray. Kat ambom, nakamikap pa'y. Kun naka-shorts iti nakakit-kiteng. Anya. Ay, no kasta. Pudno gayam ti dandanon ni Pari Badong kan ni Inteng. Wan Maray. Talaga akas ti aramid na. Nausam itan nga ag-makeup, ngam di namat ibagay. Hay! Ay, unayin day tanan na tuyang. Nakaunig mo't day tanan sinaay mau. Ay, Maupupay kan aglaladuta nga road ko araw. Tapay mait. Kasano, posak mo't apos iti Facebook. Ngambas si magayam ti followers ka. Kasano ako mangay ang makasweldo no kasta. Ha? Inaramid ko mo't amin na bilin da. Basta agpost latang agpost tapno agsweldo. Ang maging gaita, awan mo dalar ka. Ay, nanatuyang. Kasano ngamin amaya tanda iti pusmaw, kat nagalas mo't ngamin. Ha? Wan mait. Asino ngay mo't timayat ngamin amang buya kadag iti salam. Uray kumaan no sa nakas da iti itsuram. Naka-make-up kang agpaisaw. Ang kuso-kuso mo't tibuok mau. Naka-shorts kang agpaisaw. Ang madlaw mo't akurang ka iti digaws. Ha? Way nanatuyang. Kan may sa. Saan ngamin akas di akanayon ti content mo Mangkita kay tinasayat amay content mo. Di adda maadaw nga adal. Saan akumkumpurmila dita. Ay, nukas ta nga raw. Agpanunutak man iti sabali nga ipos kaw. Tapno umadaw dagiti followers kaw. Anya man nandiya imbagada kanyak to yan. Kaslaado ka no, ti kaapam, kintilay pupos mo. Kas jay lagayam ti aramidan tapno umado ti followers badong. Ay! Anya. Wan! Sipod nagpusak iti istorya may papan iti kabagyan tayo. Adaw tinang follow kanya. Iso nga intol-tuloy ko na. Anya. Wan! Kadagiti ka pa. Dagi jay agkum-comment asaan ko abagay ti purma. Tinutupak idan na. Tasino da mangay. Tapno jalat tanag tagtagaray. Apay, di mo amaw, delikado na itangan aramidem. Amok nga misardeng kuntaw intun umadaw ti followers kaw. Agar aramid ka, iti pakarikutan. Naawanan ta mong aramiday. Ingka kay di agdalaw sa jibangtag. As simple as that. Tawatam. Laka na natuyang. Pahinga nga impos mo ti panagapad at imiyaw kan ti asawa na. Wan gaputa amok nga ado ti ag-comment. Ay, di kag pampanunot at talaga na natuyang. Uray kumano di mo impost nga imbarsak ni El na ti malukaw. Kat naitamay di muging ni Timyaw. Katagpay sumangamay. Nakitak amis mo idilim mabasak iti balayda. Kanimot timyaw. Imbarsak na iti ruangan da di kaldero nga awan linaon na. Ha? Ay! Makaulukak nga ron ang nakakita. Live nga apat ti agasawa. Iso nga in-content ko na. Ay, mayat pa'y lati kakatawaam. Ang di mo amaw nga inreklamo da kan iti barangay. Anya, inreklamo da kun kunam ko araw. Wal na natuyang. Bawal nga minti agipupos iti kakasday. Ngamin, privacy da dayjay. Anya? Ay namaray, inreklamo da kano ni Marituyang. Ay, wen nga rod, Maray.
Imbaga kanyak ni Inteng. Ay, oo na yan, ti kasta. Ay, tilan tumet ti ipopost na. Kasano nga men, kat di namat denggan ti maibaga. Noan niya ti kayat na nga ipost. Ipost na latamat. Binagaan ka no ni Pari Badong ide. Akitaan na ti ipopost na. Ang tisungbat na ka no, mayat no chismes ti ipost na. Ta sigurado nga ado ti interesado. Ay, Ken mayat no adda ti manggura ken kuana. Tapno kanayon kano asubay bayan dati post na. ay, anya nga ita. Nangaramid kat nga rodan iti parikot na. Anya nga ita marituyan. Inreklamo da ka na, gapo ka dagiti ipupus mo. Dayta, ti malala dayta abakay pare. Ah, Di nanto mga min ammo ti mabagaan. Ay nabadaw, kapitan, tulungan dakuma. Ay di ka man kundi sangi dita. Basol mo mutlaeng ah. No mga min dimngag ka idi kanya. Awan ti parikot mo ita. ay saan nga min anasaya at agipos iti no anya ladita, maray. Nangruna, no maipapan iti biyak ti sabali. Adda tay kunada Privacy Act. Ay, agbababawi akitan ba daw, Ay, sus. kapitan. Nasaysaya at lakuman anagduli nga. Gapo iti kasi silpawn. Ha? Ngam ti reklamo dak nga pulang iti post ka. Ay agnakam kan maray. Ay saan ba't adakas ti agbalin a content creator ka? Basta sigurado nga awan ti mapasakitan. Noon, kapitan. Jakon kaya ta maulit daytaw eh. Sarde nga akong tag cellphone. Kan agpost iti anyala ditan. Tumulong aklangan kini ba daw ijay bangka. Ay na toyang. Saan ngamin anasaya at ti adda kaapa na? Kan agi-post iti mabalin apakaisagmakan. Ala sigay! Ditan, tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Ernalyn Liwan. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jopper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Bueno, ladies and gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Apo kapitan, umayak man. Kapitan, Ay, Won Paul. Ay, apay, anya ti masapul mau. awan, apo kapitan. Umay ko lang itaddag ito'y anatang. Ay, Ukra, parya, kantaraw. Ang ganda-ganda ng buhay no, kasta. Ay katuna, apo kapitan. With tender love in care dagita. Hoy, oy. Iso akakasta ti size na. Apo, nagmayat nga ito no da ito'y tarong. Saan to, parisan iti bugong. Oh, nagganasan ti mga no ganon. Ay kat, apo kapitan. Ay, mulam da gito'y amin. Wen, kapitan. Alangan mo't at tinakaw ka. Sako itod kada kayaw. Na, ay, nagluko kan. Eh, anya nga ti amok. Apay, pagdua-duaan nyo kaday, apo kapitan. Tano agdua-dua kayo? Sublik mo't lang. Ay. Tayo nakitod kinitatawa Ay, daw. saan? Itad mo ta kanya kan. Apa, sublim mo. Ah, Bating marudan dita. Mangyag kan tumanan inton amum ana ikusbik. ha, Enteng, nangalaam ka di kadagitaan at nateng. Bunga ka di dagitiin mulayo ija barangay hall? Ay, saan? Ay, anya ngay nga rod? Ginatang mo? Saan? Ah, No gumatangak iti sidaan. Di na imas Kukod ti baka at tigatangak. Sana tarunggan parya. naa. Kahit nangalaam nga rod?
Ay inted ni Paul. Ay agituno ka man kiti iti taraw. Ta isaw-saw iti ibugoong. Ay sus, sulbun ati pangrabi. Ala, Wen, inteng. Ang nag-thank you ka kadikan ni Paul. Ha? Ay sus, saan gayam? Kalipata. Anya? Nagmayat ti gardin day jay apol, Wen nga rod maray. Kanayon pa yun amang tad itinateng apang sida. Uwin nga raw, nasingpat man day jaya baraw. Ay, naku namon marikwanang. Ay, apay nga katawa ka. Padasem man ti agparam kan Da. kwa na maray. Ang mga nukaya na ti bumak, nakasken ka. Ay, aday ta ka manen maray. Day tamanen ti ibagbagam, idin to ta gardin mo ti saritaan. Danyat ang mutangay, nukayat na ka. Di, salamat unay. Thank you. Tapno makaasawa ka mutan. Nga oray kas laapom ti asawam no bilang laang. Ay! Anya? Ay maray, agbayad ka man kit di iti utang yaw. Dandan ay mapon no di may sa notebook iti kalilistak iti utang yaw. Ay, sorry maray. Ibabawi kong timbaga. Ha? Sorry ka din, amaray. Ay, nala, wunan. Kat, agawid ka na. Dito yak pa ya. Amangan ngamin nupilitin nak ni badong amapan ijay gardin may. Ay, jak kaya timapan. Kasanaw, aglaladok dagiti mula may. Takasano mga main, san ama isuro ni badong. No anyat amuna, isulatan. Denggam ka di nga men dagiti bagbagak badong. Apay manen aya, tuyang. Kasla pa nagkitam ngamin kanya ket awan amok no may papan iti garday. Anya, Kita eman, natiltil dagiti mulam. Kasla mabainak pa yun amapan mangilakaw. anya. Amangan ngamin no puro second class amain. Believe me, tuyang. Uray ti pidag ti abuno na raytaw. Nalalang tudan tulat ta. Uray putem. Ay, talagaan na idumduma ti panagpampanunot mo. Apay nga itatabadaw. Di mon samot inababunwan dagiti mulam. Apay kaday, Paul. Kita nyo man, kulot-kulot dagiti bulong dagiti mustasa. Ay kat organic nga raw. Anya? Ay, uray organic, san akasto, ino inaywana man na imbag. Kaslasan mo pa ya, sinibsibugan. Ay di ka man naging lalaing dita, Paul. Kunam lano si katay kalalaingan iti panagmula. Gapo kaday ta nakagraduar ka iti kunada nga agriculture. Ay, saan mo't nga iti kasta, tatabadaw? Ay nabadaw, di kag sao iti kasta. Denggam keday, ti bagbagadakan ka. Ay, makauma kayo. Basit lang aro din ti apit, kasta kayo pailaeng. Surod ka. Ay apay. Anya ka diti nadamag ko paray. Anya nadamag mo paray. Kasla ka no ramay ti kadakkel dagiti naapit mo akarawt. Lumpia amin. Na, Sus, makapail ka paray. Apay namin di mo abunwan. di mo amaw no anya tinamayak kadagiti mulak paray. Ah, Kundi nakbinantayan ang naggarday. Iso adi ka agsaw iti kasta. na. Amo maya, ajak inabunwan paray. Apay nga ron nga kasdyan mo ti apit mo. What is the happen? Oh, No anya ti makagapaw, siyak langan ti makamaw iti dayta. Awan bibiyang mo paray. ha. Ay, I'm very sorry, pare. Di ka kundi uyaw paray. Kaputawan mo ti mulam. Na. Imbag kanya ka. Kaputan na padasak ti agmula kinagamit. Si kamot inteng. Ikatumanday ta ugalim akon di katawa ken ni paribadong. Na. Kasangsangpet ko lang ang tanak manhain. Imbis ko maapasabatan tanak iti hag-inkis. Na, Isumat! kasanaw ajak makaungat. Kat ibagbagam akas laramay tinaapit da paribadong akarot da. Ah, Kasjay lang aruden ti inapit da. Karkarwang pailaan. Apay, di mo mapanunot no anya materik nada iti kastangar aramidam? Ha? ay, Ay di ka ha ahadita, Ha? inteng. ay, kwa. Ay,
Agbain ka kumamit, gaputaawan garden mo. Imbis aday ta agkat katawat yan aramidem, agmula kakit day. Tapno di da ibaga, amang namnama kalaang iti honorarium mo. Adya, apay ko mga gardina kay. Oho, marugitan ti kukok. Lumisit ti tengged ko. Kasano nga, mapan kami tumakimiting ijay Malacanang Palas. Di pa'y nakababa Ay, makapaupay mo't ti kastoy. Awan pa'y mo't ti agas ti bambanaw. Apay aya. Ay, kasano? Awan ti bayad ti inaapit mi akaraw. Kasano? Nagbabasi mo nga may. Asino mo ay ti mayat agumatang iti kasyay. Ay, malagip ko nga agpeso ti istorya ni Paul. Pudno timbaga na maray. Basol ni Badong. Saan mo't amay suro nga minakunak? Sa ita, kundi sa noong ta ultimo inggatang mi iti abunaw. Di na naparwar. No kumangamen, taam mo na adumngag iti maisingasing kan kwa na. Ada siguro maapit yung nga ore basit laang. Adda siguro, amaray. Kitaam ni Paul. Adaw ti maapapit na. Gaputaam mo na ti husto a sistema iti panagmura. Ay, Inteng, bumangon ka ditan. Ingkaalaan ti kalugong kan butas mo. Uy. Apay, papananta ka di. Inta, agdit ije kasamakan. Ay, ingkaalaan ti butas mo. Taintarugyan adalusan jay talon. Kalpasan na trakturam. Kalpasan na mulaan ta iti sitaw. Lakit din sa dino ti papananta. Ay, isa pa nagsakit ti sa kakanimak. Nagsakit pa dagiti intestines ko. Saan pa siguro nga yung proseso ti digestive system ko, dagiti kinan ka. Sa pa saan unay ngamin anaangar ti sida abukal. Ay, di kan agrason, Inteng. Ingkakit di alaan ng tay butas mo, tamapantan ije bangkag. Ya, kiti kastoy na baon dito'y baon ije nga. Ya, kiti. Di ka dumayamudom di ta, Inteng. Taamangan numaibarsak ko kan kadag ito imat ko akayaw. Iyay, undertan sa talaga. Ay, saan apanagander ti aramidak, Inteng? Talaga lang amin adi mo amo ti aramidam. Iso amasapol nga ibabaon ka. Apay ngay nanabanang. Da kayo matlatan ti kanayo na makitkita nga gububra dito yung gardinyaw. Ay, kasanumat nga men. Kat saan mo't apagan ano ni Inteng ti trabaho ditoy. Anya? Wen, Barok. Rason na ti kanayon apa nag-duty na ija barangay hall. Ay, masaya nga nakmat ka dagiti mula, may. Iso nga ikarkarigata kun nga aywanan, Ay, anyan ni Kapitan. Di na ya tagisayangan ti puunan na. Ti bambannog na nagdalaws, nagtraktor kan nagmula. Ay, kinapudno na. Napilitan laeng Barok. Pinilit ko. Taamangan ko nak, ano nakamula kamen, maksayan ti kinasalot na. Angam saan mat, takas laki maro. Ay, talaga asadot, dayjay nga Inteng. Mala, ano sa nyo latan, nanabanang? Sayang mat dagiti bambannog yaw, no baybayan nyo dagiti mula yaw. Apay Inteng, di ka mabain? Apay manan aya. Minalametlatan nga ung tanak. Apay talaga akastan sa ti bumakit. Na, ay, Inteng, anya nga'y tirupam nga isangom itakan ni Paul. Ha? Amaw, nagboluntaryo nga ison timang sibog itimula ta iti nagsapa. Gapo, tamaasyan kanyak. Ay, naimbag pa'y dayje abaro, tamo na timaasyan kanyak. Idinto ta si ka nga asawak, ay nadyak amo. Gapo takas laawan apulos terik na, kan panunot mo. Ay, disturbance of my life. Na, Nagmayat ti tuturugak.
Kada kaaso manaaw. Ay no, Jack amo ti saritaken ka. Aha. Ay, numaysa ka kumaasida. Oh. Ay, saan ang maawatan tinamay andaan ang templakan ka? Ay, itaman pa'y adi ng gaya na kaagsyat, paray. Wen paray, time to relax. Ay, una. Ag-relax ka mo sag paminsan. Kay tala trabaho mo ta kanayon ti isang sangwon. Hindi day ta paray. Ngamno ita, isardeng count ti agardeng. Apay ngay. Heh, makapauma pare. Gapo iti day ta agardeng kanayon ng ungtan ni tuyang kaw. Iso austan. Anya? Inukas ka agpadata iti problem. Isipod nagmula kami kanibanang. Kanayon nak nga ungtan. Kanayon nak pa'y nga ibaon. Nusyak ti sika, baybayaklatan pare. Yure agungit-ungit dita. Iso asyak. Talaga nga isardeng count ti agardeng tapnawanan ti parikaut. Ay, uray siya ka. Ipamuspusak tapno mapukaw na jay agar din may. Tapno din akon apaan ni Bana. Ay, mapanak ejay garden. When man nga rod inteng, tauray sa anak kun amapan. Tanay, adupay ti aramidok diti balay. Aglaba kan aglinis. Ay, di kan tumot naglinlinis, idi naggigan kalaang diti balay. Ay, isungarod akinunak amapanak. Ta abunwan. Agisaga ka iti merienda ka. When tapno adda alumang tuda, ingka abunwan. Anya nga iti isaganak a merienda. Ay, di ka iimasan ang merienda. Ay, awan tinaimas ama merienda. Jayla ang naling ta asabati adda. Sige, basta ada. Ay, katwan di ka agpili-pili, inteng. Ay, wen, mangisagana kan iti balon ko kan merienda. Inton ko, nagbabawi ak amapan. Anya? Ay, talaga nga ado ti artem, inteng. Ay, alang nga ron. Siya kunti mangisagana iti balon ka. Ay, sus. Kasta unay ti ragsak ni Banang idi nagrubwatak. Ti amuna, umay ko linisan da ito'y mulami. Ay, gapo kadag ito'y amula. Kanayon nakngaugtan kan ibaon. Pasensya kan Banang. Ngem karga ak iti ado asulfit dagitoy puon ti mula tapno makset da amin. Tapno awan maasikaso. Ket no more problem anyway. Nay, apay ngay. Naksat mat amin amula may Paulo Barok. Ay, sayang dagitoy nana. Sapay adu ko matibunga da. Ewan nga raw. Ay, jakman amon na niya tinamayan ni inting ditoy. Iso ti imay idi na minsan. Takuna na nga umay agabunaw. Agam, ay da, naksat mat amin hain. Aguray kayo man, Nana Banang. Apay ka day, Barok. Ang mga nuin tutok na mo't itipon dagiti mula tinyabuno na. Iso anak siya. Kita akman nga agpaisaw. Wen nga agpaisaw, Barok. Naya si unay dagiti amunya. Iso anak sat amin dagiti mula. Ay, sayang pa'y dagiti mula yaw. Ay, agsaga na kanyak dayjay nga intay. Talaga nga awan amuna. Ay, intay! Intay! Apay ka di Banang? Kasagsangpet mo lang, magungungat kan. Ay, Jack amo ti ibagakan ka intay. Jack amo no talaga nga awan na ka mo. Wan no awan sentido ko man mo. Ay, when now, nalabas ti kinasadot mo. Anya ka din dagita nga ibagbagam. Ay, hindi ko magits Apay nga intutok mo ti amon niya itipuon dagiti mula. Anya nga ita? Naksat da amin. Ha? Amok nga gagaram ti kasjay inteng. Intutok mo ti amon niya itipuon ti mula. Tapno maksat. Kat no maksat dagiti mula, awanan ti trabahwam. Ay, Jack amo ti bagakken ka inteng. Talaga asadot ka kan awan manaknakam mo. Di mo ka di pinanunot asayang dagiti mula. Di mo pinanunot dagiti gastos kan bannog ta. Inteng!
Datan, ti pagsarsaritaan, ti kalugaran tayo, pare. Ay, apay ka now. Gaputa, sinayang ta kano, ti mula tayo. Kahit no saan ta kumanagsadsadat. Nakatsamba ta kumamit, itinangin na apresyo, pare. Ay, huwag ka ron paray. No di mo kumangamin insar ng tinagmula. Ay, ang mga no milyonaryo ka itan. Daita nga rod, pare. No di mo mo't kumain niya si dagti amon niya ijay mulam. Saan kumaanak site, jay mulam. Ang mga no bilyonaryo kamot itan, pare. Ay, itala ang maamiris ko pare. Bidot gayam ti aramid ta. Saan gayam anasaya at ti agsadot-sadot? Anya itangay. Kukwatan ti umapapal kadag iti nakarana iti mayat apresya. Ay na, Kapitan Tatabadong. Apay ngamin ngagpada kayo asadot. Anya nga ita, umapapal kayo langan kadag iti nakatsamba iti mayat apresyo. Ana sigay! Dinan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Ernalyn Liwan. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti NPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdanga. Bueno, ladies and gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Anya timbagan niya ang kalapapanan nantay. Iti kanu maysa akabagyan nyo. Kagap-gapunan sa kanu ija abroad. Nagsauran niya ang kail. Apay adi nakintugaot. Awan kanut mangkita kadagiti kakaduam atanod. Amumot asikalang titalken na kabayatan ti kaawan na. Sa bagay, ibagayon tungarod kan kwa na. Ikan naktumat iti pasarabaw. Mabalin ayamet adi na kaikan no adda pasarabo da. Ang mga no jay di na kay kaya tulang ti itid no kanyak. Ay saan mo't dungdungwan na kamot akaanakan na. Inawagan ka di ti kabagyan may ni ang kail. Ay wen kwarog. Imbag tauray na bayag ije abroad kat saan nakalipat. Rubat kan, tamapantay di pangkat. Apay no padasan tamutin singasing ti kasinsin ko nga adda ijay Manila. Anya tinsingasing niya. Mayat kanu ijay Manila apagyanan, taado kanu ti trabaho ijay amasterkan. Anya kumangay at trabaho. Kumaano nakaadal ta. Tapno yung tagtrabaho ijay. Uray kanu saan anak kaadal makastruk. Ado kanu ti mabalin asirkan ijay. No sika, ado kanu ti construction ijay. Siyak mo't mabalin ko ti aglakaw. Mayat mo lang nga ti mapan ijay. Apay no padasan tamo badong. Makapasyar kan makatrabaho tamat ijay Manila. Ay aguray pay, panunutin ta pay analaing. Oh, kita ang ni Marituyang. Sumungad akaslada pakaragsakan na. Nakaisamot nga agpayso. Na Ay, sigurado nga aday padamag na. aday ta. Umayon. Ay, good morning ko kumaray. Ay, anya ka diti pakaragsa kamare. Mayat man ti kakatawa am ita abigat. Di kay tumang liplipat waun. Naa, anya, apay ko maalipatin na ka. Pumanaw ka aya. Dandanay ko kumaray. Urayik lang no umanugot ni Badungkaw. Ay, papanam ko maray. Saan lang asyak? Pati ni Buddy my love. Ag-migrate kami jay Manila. Migrate? Ada ka di balayo ijay? Ada ka di pagtrabahuan nyo ijay? Udno nga tati warwaras ni Nana Tuya nga pumanaw da kanon dito'y kabildata nantay.
Pumanaw kunam. Nakaamwam a pumanaw da. Di tama ti agwarwara sa dama gantay. Imbaga ni nanatuyang amay mayat ka no ti biyag da iji Manila ngam di tawi. Ay mayat no adda trabahom. Ang no awan ngay. Ay? Mayat nga tamo ti agyan iji Manila. No agabang kamot lang iti balay. Ken awan permanente a trabahom. Kasano ngay amayat. Ibagbaga na ama pandakano ni ti mabiait. Ay, kunakno da kami lang kan ni Mari Juan ang tipangibagbagaan na. Pati gayam dagiti amin ang masabat na kat ibagaan na siguro. Ay, adun ati makaamawan tay. Adda ka din nasarakam amang salda iti may sa akeleng atalon ba daw? Masiguradom ka diyan nasaya ati kasinsin mau apakidagusan tanto ijay. Wun ko naktumag. Nasingput da di akasinsin ko. Iso pa'y nga ron tinangising asing apadasan ta kanumot ti agyan ije Manila. No masiguradom laki day. Padasan ta ti mapandijay. Isaldak ti may sa akal lang at alon ta. Wun na. Imbag ije ta sa bali at trabaho. Saan tan alumutlot iti pitak. Kan saan amatapukan ije bangkag. No dalaki di mang salda iti talon ta. Mapantan ije Manila ako nan. Agawaam nga ron nga ibirok iti mang salda. Way, nadan na kasaritak. Anayan na lang kano ti kwarta na. Adapay ngamin kurang na. Nasayat nga ron no kasta. Tapno makapantamag ijay Manila. Hello, insan! Nakaawag ka mag. Kaano kayo kadi nga umay kan ni Manong Badong, insan? Dandanen, insan. Sigurado ka day nga da trabaho ni Badong Kaw no umay kami dita, insan. Ada, insan. Kaduanan nilakay kong agtrabaho iti construction. Ay, wun, insan! Dandani kami no umay dita. Agawaan niyo ko mga rod. Tapno awan sa bali amaala da akadwa da lakay ijay construction. Mala, insan, taibagakin ni Badong Kaw nga umay kami adagos dita. Sayang ti trabaho aserkan na. Sige, insan. Urayan da kayo nga rod. Mangala kayo man kit didita itinatnatan. Ay, wun, insan. Ado ti maala dito'y anak natang. Sige nga rodan. Bye-bye! Nangigmaw, jay imbaga ni insan ka. Adda ka no agur-uray ijay at trabaho. Ay, nangarod ije balay ti mang salda ije talon. Ala, ingka nga rodan, tapno awan makaunakan ka ijay trabaho. Amangan no addan makauna. Umuna ka ngarod amapan mangalay ti nateng ta sumarunuak taw. Wun, tapno adda itugot ta ijay Manila. Adamod siguro ti kwarta akurang na ije mang salda. Kasanungay no kurang pa'y ti kwartada. Saan mo't siguro tayong karina nga itakanaw. Nasaya at nga rog no kasta. Ilakom kadidagitan at natang, Maray. Dagito'y laang daduma, Maray. Dagiti ngamin daduma, alaan mi ije Manila. Matuloy kayo kadi amapan ije Manila. Tuloy na tuloy, Maray. Agyan kami mutin na ije Manila kin ni Badong Kaw. Babay talon kan bangkag. Saan kayo kadin ngagsubli dito, oy? Namangan nusanon, Maray. Mayat kanu katibiyag ijay. Iso babay talon kan bangkag. Di taga Manila kan taon. Ay kat siyempre oo naman, Maray. Hindi na ako magsusuon ng laba na mapan maglako ng natnateng. Sana nga, Maray, magkatotoo yan. Impakit ang aruday, nagiti itugot tayo ije Manila. Adan inyim pakay, nayunan talaangan. Jay mo na natang, inkarga kon iti karton tapno saan amadadaol. Sa pa'y manunga oras ti biyahe, sakbay ang makadanon tayo ije Manila. Nung araw, atid duga biyahay. Sa pa'y jak naruam nga biyahe iti adayaw. Sa nabalay, tano makadanon tayo ije Manila, kat sabalin ti biyagta. Saanin nga agtaltalon ken agbangbangkag. Ay, sa pa'y kumangarod Sa pa'y naisaldan ti talon ta.
medyo ado matibagahi maray. Ay, wun maray, panahon na para pupunta kami sa Manila. Ay, talaga ka din na doon na kayo agnaad. Of course, maray, doon na. Saan ka kumaamang liplipat kunakmanan? Ikaw lata ang kumari ko nakagawad ko anang Ay, oo, maray. Si kakit di ati saan amang liplipat kung nandoon ka na sa Maynila. Ay, oo naman, maray. Hindi na ako makadagas ijay balay da maribanang. Pakisabim tulaangan kan kwa na, ha? Ay. Oo, maray. Sige, Diyos nang kumuyog ka na kayo, itipapanan nyo kung saan. Sige, maray. Diyos mo't ang agbati kada kayo. Bye-bye! Ay, maray, gumatangak man. Anya tigatang maray. Limabasan da marituyang kan kabadong, napandan ije Manila. Ay, saan dangatan nga agsublay? Tano agpakada da, kaslaawan plano dan nga agsublay. Kasta nga rod tito no ti panagsarsarita itay ni marituyang. Santa ka no amang liplipat. Imposible asaan da nga agsubli ditoy. Katawan mo't balay da ijay maray. Dayta ti padaanan tamaray. Ngam panagkunak, agsubli dan tumot laeng ditoy. Ay, wala maray. Awan kas iti nakairwaman adiso. Ti ayan, ti bukod, abalay mo. Dito'y pailaayan tayo akabildatan at tinapatag kanyak, maray. Hello, insan. Ayan niyo ka din. Dandani kamin ijay terminal, insan. Umay na kamin to sa batan ijay terminal, Tasaan mi nga amu ti turturungan mi dita Manila. Wen, insan. Agturong akon ijay terminal. Sige nga rod, insan. Sapay adadakkel a karton nga awit may. Agdudumaan at natang ti kargana. Ay, nasaya at nukasta, insan. Ay, huston to, numakadanon kayo ijay terminal. Ay na, magagaranak pa yan ang makadanon dita. Ayan nyo, insan. Nasaya at nukasta. O sige, huston to, numakadanon kayo ijay terminal. Magagaranak pa yan ang makadanon dita. Ayan nyo, insan. Mabiit laeng nga urayan dayta. Madamdama, nakadanon kayon to ni Jay. Imbag kindi ba dun ko ata nakaturog iti tugaw na dito nagtibas? Diin turog mo kumamot, insan. Diyan nga rod makaturog. Ta magagaranak ang makadanon dita Manila. Sige nga rod insan agkikita tayon tulangan inton madamdama. O sige, insan. Bye-bye. Madam, basit ti balay tayo di kabiltatan. Ngambas-basit pa ito'y boarding house a paggigyanan na. Pati katray nagtuon, ada katray iti ngataw. Uwin nga rad, nakurtinaan lang ito pagturugan ta. Sa bali pa iti pudo na dito. Ay, kasla sa anak amapnak iti may sabing tilador nga usar tayo. Kasto'y gayam di tayo. Mangrugiak ka nun intong bigat. Kadalawas ka na, ti pa nagswilda. Imbag atasaan a binulan, mapayag nga urayon. Ay, jak maanusan ti pudot na ija pagtrabahuan may. Sigurado, ngawan ti ventilador ijay. Kasanungay an usanda ditoy. Ay, maikawa tala siguro, tagdadamo ta ditoy. Siguro Imbag ija kabildatan tanong na pudot. Kit mabalinta ang mapan agpaangin ija sirok ti kayo iti aldaw. Kaano nga sumangpit niyang kailan tay? Ay, Jack amo, kwarog. Saan mo't nga rod ang makaawag? Taawan signal iti ayan na. Medyo nabayagan mo ti Jay Saan lang nga pimasyar ti inaramid na ijay? Win nga rod Ado pa yan timang sapsapul kan ko na iti barangay hall. Ang mga nun nakalipat ang nantay. Ay, imposible nakalipat.
Nalipatan na ka din nga iso ti kapitan ditoy. Kasano nga iti kinakapitan na no nakalipat ako nam. Ang mga noda sa bali apakay aywan na ijay. Isu adinan kay ti agawi dantay. Ay, adaken kwa na daytan. Nulipatin nanti kinakapitan na. Di mo't matagtagar ti kasinsin mo to yan. Wan nga raw, siyak pa yun ti agdalos kas kadagluto. Kunak man no kuna na nga damaster ka na trabaho ditay. Di nagaplayak ka dagiti kanumot ubing ti kaya da. Saan akas kanyak anataanganon. Malmalpasan dyan aramidin may. Kunada ano malpas, kit aguray kami kanumanayin ti sumaruno at trabaho. Sinalbag ti kastoy. Nagilat ti balay. Adda pa'y lakot gargarat anay na yun. Bataw, Mangag mo dayjay. uy, Pagkit di. ay, numaalam ti sweldom, agawid tan ije kabildatan. Nagregat tibiyag dito, magatang amin aburong, awan pa'y madawat. Marunggay kas kadaugot ti kamuti, gatangan amay. At ti sweldo to yan. Nagsweldo kami itay. Awan pa'y kano trabaho may. Aguray kami kanupay no awagan da kami. Ay, bagkatum ki din day tamay sabay on, tay bagkat kumatibay sa. Agawid ta ki din ije kabildatan. Malumot tay. Adamo na trip ako na da. Intakit din. Jak kaya dito yun. Saanan ang nasaya ti kasinsin ko. Mayat lang ididamo. Ngam ita, kanayonan anak kami suaw. Nagpakada ka din. Di sakbay arimwar. Imbag akon ano sumangput ka kat agawid tan. Nyati ko na ngay. Kasla ka naragsa ka na pimanaw. Ay just kinaya babae. Aging baba nang. Nagragsa ka kidiado ti insang puta natin. Idagangay kanayonan anak kami suot. Si Kamat Maray, ay simangpot kayon? Kunak man no ijay kayon Manila nga agyan ako nam. Ay, kunak no nasaya at tibiyag ijay Manila. Saan magkaya maray? No awan bukod mo abalay ay nagrigat. Ay, do malata ti makuna akabukbukudan, Maray. Maaramid mo amin akayat mo. Ngamtay makikabbalay ka. Husto ka maray. Iso asaan ko pa'y lang nga isukat ti kabildatan ijay Manila. Kat, kasanon nga ti insaldayo atalon yaw. Ay, katsakaon mi tatalunan mi mo lang maray. Ay, di agsubli kamot lang nga agtalon kan agbangkag. Imbag laangan at agtalon kan agbangkag, taawan mang mismisuot kanya. Ay, wen umanugot ka nga rod iti daytoy. The best tayo lang ti barangay tayo akabildatan. Ayun maray, iso nga uray ko nam apim manaw manan ni Kapitan, agsubli mo lang dayjay dito'y kabildatan. Tay kunadan, awan makaartap iti home sweet home. Ay, umanugot ak itimbaga maray. Saan ko nga isukat ti kabildatan? Pudno day tanan na to yan. Tay kunada nga rudan, no place like home. Ala sigay, didan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Step Meron Nalika. Yan iti direksyon, Virgie Puklay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, June Red. May sapay asagot kada kayo, TMPBC. Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito ang estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangan. Bueno, ladies and gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Anya
ngay dayto ya panawon ti panagapit. Kanayon, ti tudo na. Kasano nga makabilag da tao itirek. Jay ginapas ka no data siya kat agros-rusingan. Tanatudwan idi naggapas da. Saan damot ang makabilag tatudo-atudo. Ay, parikot daytoy. Kasano nga makabilag iti erek no kastoy asaan nga ginay. Uray makaapit tayo no saan ang mabilag adagaw. Sayang matlaang. No isernat na, agibilag ta iti rek iti kalsada. Di dalaki di maawatan na. Agrusing nga rudirek. Sayang. Ay na, inteng. Adda ka no na aksidente di takabangibang a barangay. Gapo iti Eric ang nakabilag iti kalsada. Ewan ka nung harod. Lisyan ko madyamay sa alugan ti nakabilag nga irek. Ang ada nasabat na. Isu nga iparit dati agbilag ijay ayan ti kalsada. Dalata mo nasulpang atatao. Agibilag dalata iti irek iti kalsada. Ay, kapilitan na kasta ti aramiden da ah. Tamadadaal mo't ngamin ti Eric da. Ay, ada ko manalawa alote pagibilagan iti irek. Ay, dayta nga ro ti parikot. Awan tinalawa nga arubayan dagiti tattao. Nakita ngayap aplag ni Kabadong ti pagbilagan niyo igid ti kalsada. Ay, amok man kan kwa na maray. Sayang mo nga mintirik may tamang no agrusayng. Kailalaan niyo ti Eric. Ngam kasano tinayulog alintag ang maipari ti agbilag iti kalsada. Napay nga min ngay nyulog da day talintag. Agsipo, taado ti madi ang napasamak iti kalsada. Gapo iti nakabilag nga Eric. Naira na laang dagita na pasamak maray. Pabasulan da kat ti irikan no apay nga da na pasamak nga aksidentay. No awan ti Eric ang nakabilag, mabalin ang naliklikan ti aksidente maray. Apay nga inhalam day ta paggaek. Anya ti usar dayto ay angkal. Paggaek ang makina day ta. Apay nga inalam. Ramata ka simpre. Gayikat ti arubayak. Tapno da pagbilagak iti irek. Nasayat atap no saan manan nga iti kalsada ti pagibilagam. At dalat ta nasulpang agbilag iti kalsada. Ngam sana kamay sa kadakwada angkal. Saan ko ang mabantayan amin apaset ti kalsada? Ang no da mapasamak nga aksidentay. Jakin irek ti agsungbat. At damang ibagbaga. Apaidam ka kanaw. Ha? Gapo iti naramid yu alintag akasta. Gapo kadagiti aksidente ang napasamak. Isu nga dalintag itan. Apay nga impasagad mo day ta irek badong. Mabayag ang mainitan, kung masapa ang malinungan ti batog ta kalsada. Inak ibilag, iji sa bali apas ti kalsada ti irek. Anya, di ta medyo sangat ti masapa ang mainitan kan maladaw ang malinungan ti pangipanam itiray. Una, kakaiso na nga aginay. Una, ngam asidag iti kurbaan. Ang mga nuad da agsabat alugan. Ikak iti sadal na kay kayaw, tapno makita ti aglabas alugan. Nalayang nga agpaiso ijay asidag ti kurbaan. Iso anala ka mabilag. Isurot mo amin na pagbilagan ah. Apay, mano asako ti bilag mo. Uray mano asakaw, tanalawa mo iji kalsada. Ibilag, iji may sa alin niya ti kalsada. Damat ingkabil da amarka dito kalsada. Pagibilagan da siguro. Ang malas da, tayo mo natamay. At dapay kayo nga insadol da. No agibilag da di taminarkaan da. Sigurado nga agriri da. Apay, kukuha da ti kalsada aya. First come, first serve ba? Ang mga nuday tabalay iti asidag tinang marka tapno awan ti agbilag. Uray inikan na iti sadal kan marka. Tayo mo nata ditoy. Mala, iaplag taki din na ito pagbilagan. Mala, sapay kumangarog ta saan ang masapang agtudaw. Sapay saan nga asidag ije balay. Noing kuyam na, nakit umay taadagusin na, tagakastan. Ay, makainumak matlaang lakwan nakman iti mainom kan tinapay maray. Naggapom ayamaray, nasapa kamot ang nakakalugong iti payabiyab. Napang kami man nagbilag iti irek kindi badungkaw. Nagbilagan nyo nga ay. Di taasidag ti kurbaan maray.
Imbag ijay tamasa pa ang mabilag kan maladaw ang malinungan. Nagbilag kayo manan di ta kalsada. Kat isungarod ti mainitan. Kapilitan at agrusingan ti irek no saan ang mabilag. Maawatak mo't de ti sitwasyon yaw. Ngam kasano no mairana nga ada maaksidente gapo iti bilagyaw. Sapay saan anasimpa ijay abanda. Medyo sumalog pa'y. Ijay mo't tinangipanan ni Badong ko kadagiti irek may maray. Kasano daytoyon inteng. Aplagan mo't dagiti tattao ti irek di kalsada. Ay, sa pala kumatawan maira na nga aglabas nga ag-inspection. Ay, delikado. Angam no saan mat amabilag ti irik da. Sayang, tanatuduan idi ginapas da. Ay, day tagarod kahit. Jak mabalin nga ibilin nga akasan da dagiti ibilbilag da nga eret. Ay imbag ken ni Kwarog taijay samot arubayan na tinagbilagan na. Ay, urasyak. Basit lahat imbilag ko iti arubayan. Angam dagiti daddo maanagbilag di ta kalsada. Mano asa ko ti imbilag da. Ay, amangan nga ron no adda umay mangkita. Day tangarod kahit. Ay, uray si ka akapitan kat madaksan. Sa pa'y uray bagak nga di dagbilag kat ipilit dati agibilag. Apay ngagbinbinog kaw kayo itay kinikar daw, ijay nagbilagan ta iti iray. Agungit kiday. No pa nagibilagak ka na. Iji minarkaan na iji kalsada. Kat di namit kuko ti kalsada. Kunakun kat nga daagriri iti panagbilag ta ijay. Apay kuma. Kat di namit kuko ti kalsada. Apay gapot na batog da kukuadan. Ay, nagbilagan da ngay. Kapilitan, adimundan da. Alangan nga ikatag ti Eric. Taisukat na ti Eric na. Naglalengan nan ngay. Malinungan mo't ngamin adagos dito asidag ti balay ta. Iso nga inalistwak tinapan nagibilag ijay. Di oray saan na makabilag, tinabuntog nga gungunay. Ay, basit tinaibilag ta. Ta saan mo't unay analawat ti arubayan ta. Ay, anya nga rod. Ano sam nga ibilag to manin? Ay, anya pa'y nga, no di kasta. Ay, narigat mo't nga no agbilag di tabatog ti kalsada. May nagririnikar daw. Tadang ibilag ka no ni Pare Badong, iti batog da. Da, kahit anya nga iti imbagam. Imbaga. Nga awan kalintigan ti ure asinaw nga agibilag ken mangiparet ta kalsada may. Ay, una yan ni Cardo. Day tapay tinapan na inririkon ka. Jakman amo, ta saan ang makaawat, day jay tao. Duatang agkiwar iti Eric, tado asako dyan na ibilag. Ay, impasagad mon tumo ngamin ngembunag. Inton sa bali ko mga aldaw mo ti daduma. Kakaisuna naginit. Gundawayan ati panaginit na. Marigatan mo't datao nga agkiwar ken agakas. Ay anusan ta no saan mo't amabilag ti Eric kat madadaal. Anya pa'y nga inudi kasta. Ngam imbes ang makabilag ti daduma. Saanan tay naplagam mo't ti atiduga kalsada. Di oray di da makabilbilag. Basta makabilag ta. Day tamot ti madikon ka no daduma ba daw? Awan bibiyang mo iti daduma. Anya ngay kumati maitulong da kanyak dagita tao. Saan mo nga ibaga ti kasta? Tauray kaskasanaw, kasapulam ti kaaruba. Ay, imbag ta nagranata dito'y dalan, paray. Apay, da pagsayatan ngay padamag mo paray. Ay, agriri ti kaarubam. Day tala kanu bagim ti among maisagot. Awang kanu bibiyang mo iti kaarubam. Anya kumangay ti ranod ko kadagita akarubak paray. Na, apay nga akas tati isa paray. Ay awan la ti amok ang maitulong dagita akaruba. Magsiguyod ti ipos na. Ha? Apay no saan ko ang maiguyod ti ipos ka matulungan na nga ta dagita akaruba. Kwa, saan nga iti amin agundaway? Kahit awan ti kayat mo iti kaarubam. Ay mabalin ko ti mang tangdan iti mang tulong kanyak paray. Ay na. Ado mo tirik ko Ado ti tangdan ko iti asino man ang mayat amang tulong kanya. Ay sapay kumaatag na nayon day ta nga adu ti apid mo. Nakatsamba ka ita. Ay, di mo amo iti masungan ngal aldaw. Ay ikagumaak ang mayat akanayon ti apid ko paray. Maditi kasta. No darigat mau. Kaarubam mo't lang ti kaasitgan ang mga rayat kun ka.
drink mo man kagawad. Agtugawak pa'y man dito itirsinam. Agtugaw ka laang, ta mga laak, itigat-gatangam. Ay, Oh, adoy. Agyamanak. Sang kaibagada asa na nasaya at nga inuman ti soft drink ngam naimas mo't ngamay. No niya pa'y tinaimas, isumat ti bagada ama di kanon no kanayaw. Nay, apay ating makder ka ngay. Pilat mo ti panagkuyam na. Ah, Hindi yung kuyam na kat agangin mo tay. ay umayin at ito daw. Sapay, napigsan samag. Ay, inakpayakasan ti bilag ko ngay right. Ang mga numaabutan ni Tito daw. Na, ayun, kalat mo ti panagkuyom na. Agangin pa yun. Agruod pa yun. Nay, ibaya kabak nang tinapigsa ato daw. Eh, intay, saan ka di atudo day, Jay? Ay, sus, tudong agpaysaw. Ay, agakastan iti Irek. Bigla nga agtudo. Sa pa'y napigsan sa. Ay, sus. Agawaam nga ron atayin ta agakasan. Matudwanan dagiti ireg. Ay, kalat mo't nga minti panagtudo na. Sa pa'y duwasa ko mati na ibilag. Ay, kasanuitan, ay naabutan ng ititudo. Ay, nairedit tumit itay. Saan ta ka nasigudan, hindi ingkuyom na. Ay, darasen takit di nga akasin dagiti ireg. Ay, badong, agriin ka. Ungur mo tinapig sa atudo na ijayaan. Anya, tudon sa mga kwesan. Kasanon ti ado abilag ta nga Irek. Agunay tanga, ang mga numag na ti danong ijay kalsada kat maanod ti irikta. Ay sinalbag, kasano pa itan ngay. Sapay surutin ti danong ti kalsada no agtudo iti napigsa. Nga raw, awan mo't ngamin kanal itiigid ti kalsada. Ay salbag kiday, kasano day tuying ngay. Darasam kiday, tagpatulong ta kadagiti kaaruba. Sayang no anudan ti tudo ti irik ijay kalsada. Aya, agpatulong. Imbag ano, dapat may at tumulong. Kit madaman tinapig sa ato daw. Karuba! Tulungan da kamay! Jay irik may maanudan ni jay kalsada! Ay pangasiyaw! Tulaw! Da nga tatumulong ka da kamay, ang mga akop ka na kiti matudtuduan nga Irek. Unay ka nga may nanday ito'y atudo na ya. Bigla mo tay. Sinalbag kiti ti kastoy panaway. Luawan dagiti karuba nga may timulong. Naanod kat kumaamin nga iray. Uwin nga rin tuyang. Imbag man tayo may timulong na ganyan nagakop iti Irek. Kung nagpigsa ti daw. Iso asaan mo at tagtagibasitan dagiti karuba. Rombang anasaya at kakadakwada. Nabainanak pa idi nakita kamay sa ni Cardo at timulong ang nagakop iti Erikta. Uray siya nga raw. Timulong dapay anang ibunag anang itulod dito ibalay. Maamiris ko itan tuyang. Amaday ti aramid ka. Ngam si dadaan dapay lang at timulong ka data. Ay, nadamag ko tinapasamak iti Irek mao. Apay ngamin ngayon bilag mo iti medyo nasalong. Eh, naanod ka nga ron ti daduma. No saan ngay marayat ti karoba paray. Ang mga nutila ang naakop mi kinituyang ka tinaisalbar may. Maawatam ka diti kaya't kung ipakawat kin ka paray. Uray siyang kabasit lang abanag ang maitulong ti karubam. Dakkel lata ti pakairanudam kadakwada. Wen paray, iso ang manipod ita. Saya ata ko ti makilangan kadakwada. Uray sana na saya at timpakitak iti kalabays. Imay da kami inarayat, idi kasapulan mi kinituyang ko titulong da. Wala. Ti agkakaaruba. Agtitinulong ken agsisinaranay. Ay natatabadong. Saan mo at agtagibasitan dagiti kaarubam? Tano agkasapulan ka ititulong? Isuda ti ad-adda ang makatulong kan ka. Ala sigay! Didang tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon Virgie Paclay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician
Joper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito ang estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Bueno, ladies and gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Anya man ang tinagapan nyo ka ni Pare Badaw. Nagkuyog kay manan. Nagpo kami ti lubong ni Ragragsak ang Kyle. Ha? Anya lubong ni Ragrag sa kasasawam. Ay, Isungsong na kalaang na dyan. Alaklakayan. Kat pa isungsong kamitan. nabay ko paisungsung ako namay. Dakas ka di ti mapanagragsak. Pag nagsaka nyo, ti kanayo na panagbartag. Di mo ngamin na mo ti ragsak apatao din ti panaginom kahit. Ay, nakurang ti panuno. Ti sobra ti panaginom na. Sana nakurang ti panunot ka. Kumplito mo ti utak ka. Amok pa yun. Ang mga no, agpada kayo ka ni Pare Badaw nga kawaw ti utak na. Sa langit, wala ang ber. Sa langit, walang ber. Ay, una yan, kabadong. Ay, kastaman itayan ni Kwarog, na barbartag. Ita, uray si ka? Uminom ka mo't ano, umapal ka, maray. Ay, saan ka akas ka takayaw? Di ka kitagyaman. Tada kami agumatang itilakom nga ara. Uray aglako akiti arak. Di na kayat asawan nga ipaturayumat iti kastao na iti panaginumyaw. Drink moderatlay ko na nangaraw. Kasta lang ati maibagam. Nga masigurado maragsakan ka. Nung gumatang kami iti adu alakom nga ara. Maray. Marikwanang, kidawak man asaan mo alakwan ni Badong ko iti arak. Ay, saan mo't nga iso tigimatang maray? Timot kakadwana. No amom akadwana ni Badong kaw, saan mo kumaitan nga ikan? Nay, madinsamot daytan maray. Ni badong mo ati bagbagaam adi na unay ti aginam. Uray kanayon ko abagaan no adamot arak di ta makita na. Uminom latta. Alangan asan ko alakwan ti gumatang. Sa bali ataw ti gumatgatang. Saan ani badong mau? Ay, kanayon ngamin amabartag. E bagam kadagiti gumatang asaan da pa inuman ni badong mau tapno saan amabartag. Apay ko mga iparit mo nga aglako ak. Kat adamot lisensyak. Ay, Kwaraw, ibagak man kan ka. Ano uminom kayo iti arak? Saan yung awisan ni Badong kaw? Saan mimit nga awisan? Ngam napigsa ti panagsab na. Basta nalawkatan ti arak. Pagamuan, sumunga day. Anya, sumungad nga uray saan ang naayaban ko nam? Pudno day ta. Tilangan aramidan yaw. Kanayon nyo asurutan, taparitan nyo nga ginawm. No may makiambing iti arak. Kanayon ko kitdan na sursurutan. Una, tapno diyo ko na napapainuman mi ni Tata Badaw. No may makinawm, sana mabalain nga iparit may. Umadayo kayo man ngamin nga uminaw, tapno saan ang mairamraman ni Badong ko ang mabartag. Ayan dagiti kakadwa nga ikwarag. Awan ka di man ang tagpainaw. Kunanin na natuyang, ano kano aginom kami. Umadayo kami, tapno saan ka kano akarama na mabartag. Papatya mo da dya bakit? Kumaano kwarta na ti pagbartag ka. Nagtutulag kami, amapan kami uminom, iti kabangi ba nga barangay. At kabarkada nga kasangay jay. Ay, sigurado nga ron nga open ti inom. No, dag kasangay, kwarag. Umay kayo kadimay. No, sa dino tayan tinasangar. Ijay may, ti papanandag iti Hehe, unag paisuan niya. Mala, lumuhugan ka nga rodan iti tricycle ka. Tamapantan iti kabangi ba nga barangay. Ay, wala kwarag. Kasapulan man na, ti karabukob, tinasangar. Ada ko mapapanak ng... Apay ngawan ni Kwarog. Iso ko mati paglugan na ka mapan iji ilay. Ay, amangan no nagpasada.
Ada siguro pasaheros na. Di na magkumudya may sa driver kat saan ka numot ang nagpasada. Napananda nga ruden ngay no saan ang nagpasada. Ay, ang mga no na panandamanan ka ni pare badang. Uray, kumano nagawis damat. Anya, awisen da ka no mapanda aginom? Na. Aginom mati paglaingan dagi jay adwa. Ay, salbag dagi dya ito ta agpadpadada nga er-ar. Kakit agkita no ada sa bali ang mabalin mo ang pagluganan. Na, Saan mo nga urayon ni Kwarog? apay nga awan ti nakaparada at tricycle dita paradaan, kagawan. Napandan sa kano iji barkada da amay sa amot lang a driver ti tricycle, kapitan. Aya. Apay anapanda ije balay ti driver. Kasangay na nga rod kanaw. Inawis na madagiti pada na driver. Kadwada ka din ni pare badong. Nakita kalimugan iti tricycle ni Kwarog. Ngam saan ko nga amaw no ijay mati papanan na. Kastaya. Nagalasin tadidak pa mo inawis. Anya ti kunam, kapitan. Ay awan. Ay, nalabit nga ron napanda iti napanandag iti daduman na. Mangkita ako iti sa bali a paglugan ha. Saan ka di nga imay dito ni Badong ko, Maray? Jak amo no sa dino tinapananda ka ni Kwarog. Nakita ka naglugan ni badong mo iti tricycle ni Kwarog. Napananangay nga ta. Saan mo't siguro ang agudawng, tawan mo't imbagbaga na nga agudawng. Amang ano inton sumangpad dakat na bartak damanan. Pagkunaam anabartag daman ay Maray. Adag kasangay apada ni Kwarog a driver. Amang ano ijay tinapananda. Ayawan man nga ruden Sigurado nga arak man ang tinapanandagi jay agpada sangir. Sanak mo't kitya sigurado no iso tinapananda. Amumot ngay no ada sa bali anapananda. Imbaglaki tayo nawis na dito. Kwarag. Mayat ti inom ken pulutan. Sigurado ang masuron tumanan ni Nana Tuyang nga nabartag ka, tata. Bayam da dya atuyang. Nalaing asumanaw. Mamati ka kade iti kunada. At armas ka no ti babae ka tingiwat da. Tanalaing da asumaaw. Mamati ak launay dita imbagam, kwarag. Kasta, ni tuyang ka. No pa'y kede kumaro kat kasla agbusingar tingiwat na asumanaw. Uray niyan ti ba nang nutaduma? Nalaing mo ta sumaaw. Kastansa na kiti babae. Dayta, ti paglaingan da. Anya nga tayo mo ti paglaingan tayo walalakay. Ha? Anya nga tayo agpaisang. Handa ka di may. Wano awan. Di mo ka din nakita ni Badong ka, Kapitan. Ay, nakita kami mat ije turun idi na pang ko impalinong tinwang ka, idi kalman. Apay Maray. Itati kayat ko asawan, Kapitan. Awan ngamin manipod itay bigat. Ay, jak nakikita ata kagap-gapok iji ilay. No kasta, saan mo nakita ijay ilay? Ay, awan nga ron. Ay, apay asap sa pulam. Bayam ta sumangpet intun kayat na. Tamo na matipi manaw kun sigurado nga amo na ti agawin. Ay, wan matkit di Isu na laang, tasan ang maikatidanag ko nukas jay awan. Ay, no si kati adda papanan na. Agdanag nga tamay. Day tatijak am o Kapitan. Sanak mo't ngamin apo mampanaw. Nagawid ang titaduma kakadwata. Nagawid tamatayin tatabadaw. Ay, wan kwarag. Uray ta nabsog ta. Iti naimas apulutan. Intang arudain. Ang misaganam tirasun mo kininanatuyang. Day talaki din di mapan ko isagsaga na alay. Bayam ni tuyang ko kuna lang arudain kwarag. Nusan mo nga isaganaan tirasun mo. Tilapayag mo ti isaganam. Apay ko mga isaganag tilapayag ko ngay. Isaganam adumag kadagiti baga ni nanatuyang. Nakasagana ang nakalukat ti makannawan. Ngam agdiritso arumwar iti makannigay. Intang arudain.
Malamang. Di mat imay nangal daw ni Kwarog. Ay nabsog siguro. Iso asan nga imay. Ang apay ngay, akas lakasuron mo ni Kwarog. Makapasuro na ta, napandan sa kanumanan ng ginom. Masuron ka, tadi da ka inawes. Aha, makagatangak iti inumag, uray didak awisan. Makagatang ka nga agpaisaw. Ang madlaw a masuron ka. Ay, masuro na. Ta, nabanugak ang nagbirbirok iti nagluganak ang nagudong. Adamot nagluganam. Apay ngay, a masuron ka pailaan. Awan pa'y gunggo naman, ni Kwarog nga da tricycle na. Ay, anya nga rod ngay, kat adamot nga rod na panan na. Adu pa'y mat at chimpaw, a mabalin mo taaglugan, iti tricycle na. Abay ngay. Lasong-lasong mati pa nagkita kiti kalsada. Apay kumaalasong lasaw. Kat siminto ba di pa nagkita? Siminto ang lasong-lasang. Abay, di mo makita. Awan mo di makita a diferensya ti kalsada. Ang mga nunay tamatam, di ada diferensya na. Ayawan diferensya ti mata, tataba daw. Apay no siyak manihaw. Tapno daras ta makadanag. Alaman nga raw, sikan ti agmanihaw, tayo ridap kaw. Sige. Siyakaw, ti agmanihaw. Makita ti laing kong agmanihaw. Sige, agsino ka tangaruday. Tasikan ti agmanihaw. Apay ngay. Makaturturog ang mutay. Apay ngay. Nakaturog ni Kwarog. Ay, ika kumakalabanan ti pan nakaturog. Nung makadanon kami, hindi kami latan. Apay ngay. Saan mo na kumputi prino? Ada kasla agmalasong aso iti kalsada. Ay, may itong pa rin iti bakot iti tricycle. Apa yan, tataba daw? Anya ti napasamak. Ay, Kwarog. Di nung party tricycle ti bakod. Anya, di nung party tricycle ti bakaw. Indong par mo Ay, anya ngayon ti napasamak. Ay, yamatin may kuti kiti sa Kwarog. Natukol sa mo tisigan ka. Ay, maray. Ay, naaksidente da pare badungkan Kwarog. Anya, na-aksidente ko na kapitan. Ewan ka no. Ay, dati imbaga ti imay di barangay hall. Hintay di hospital. Ay, apay ang aksidente da. Ay, di ka mo. Basta hintay di hospital. Ta mga nonyat na pa sa makadakwa da. Mala, mapantangarudan kapitan. Ay, ayan ka din ni Maribanang. Ay, umaydan. Tagkukuyog tayo umapan. Ayan niya nga ta tinapasabak kadakwada. Apay ang aksidente da. Salbag kayo. Nabartek kayo magayam adwa iso ang aksidente kayo. Saan kayo nga gungot anggal? Nasakit pa ilang dagiti dunor ka. Ay talaga ang nasakit ata. Nadisgrasya kayo nga ron. Ay, baglakid din Tasan kayo nga imayanggal. Karaman kayo kumamot ang aksidente. Binukodan nyo tiragsak. Binukodan nyo matirigat kan out-out. Uwin nga raw. Nagasat ka, tasanda kang inaways. Pati kumada kayaw kat nairaman iti aksidente. Eleksyon da ito apasama kada kayaw. Ano agmaniho kayaw? Liklikan nyo ti agbartek? Kasano ngayon dagiti dunor ka. Ay, hindi pa ikit nagaduntun ti piglat ka. Ay ano sa nyaw? Daitan tumay. Kayo! Maawatan mo't siguro itan. No apay akanayon ko nga ibaga aliklikam ti arak. Anya nga ita, natukol ti imam. Pati agong mo na pudpudan, gaputan na igusugos iti simintaw. Ay, saan ka nga kung ito Nasa kilang harudin ti marik-rik na. Ada ka di kwartam apagbayad kan paggatang mo iti agas dito ospital, Ay, kating ka basit mangirimidyon, Uray inak mangirimidyaw, no aramidem tumanan, sayang laeng ti utang a kwarta, no addaman agpautang. Ay, mga asim tuyang.
Hikarek, sana na maulit. Sana kung nga agbartag pa'y itinalabas. Hidya kung tiyarak. Numaikarim lakit ding agbalbaliw ka. Ala, mapanak umutang, tasimintun da ka no ta imam. Ngam no agbartag ka pa, ikat maaksidente ka. Ha? Makamukamutan iti bagay mo. Ay, wento yang promise. Sana kung nga agbartag pa'y. Hidya kung ti sinalbag ngara. Ay, tatabadong ken kwarog. Awan tinasaya at nga itden ti arak. Agnakam kayo nga minan. Ala sigay! Ditan tiragibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Step Meron Nalika. Ken iti direksyon Virgie Puglay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joper Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangan. Bueno, ladies and gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Mayat ba't ti postura mi tantay? Papanam ka day. Ay, Domingo ita. Ammo mo no sa dino ti papanak. Oy, nagasat kayo nga raw. No matawid mo to ti pagarian ti Diyos ako nada, antay. Na, apay nga rod asabali ti panagkatawam kwarog. Ha? Apay, di mo kayat akaraman ka kadagiti mangtawid iti pagarian ti Diyos. Dayta ka di lang ti makagapaw. No apay amapan kayo di balay pagkararagan, antay. Timapan ijay balay pagkararagan, saan lang amapan dumawat ka ni Apo iti pabor. No di kahit mapanagyaman ka dagiti amin aparabor nga impapaay na. Kasta ka di, antay. Mm. Ay kat ilaklak amdak mat nga rod, ha? Pakikararagdak may. Inya nga tamot itawidak kan kaangkail. Nah, kanyang ititawidam ako nam. Saan ka diyan mabalin ang makatawid ak matiti kwarta? Ha! Sa nikwa, alahas wano alikamay ng kail. Ay, apa damagam titawidam kat sa anak pa'y mat nga agngangabit ako na da. Uray saan ano kaya da kapatawidan? Naa. May mayat man ng kail. Hey, mga no inton maalam titawidam kat tinakto namam mo. Bueno, mga no di ka pa'y ag-thank you. Ay, bitapay lang kat agyam-yaman ako na. Oy, ina. Tapno itid man titawid ka. Ay, tal na ka. San aday tatawid ti ibagbagam? Mga sawa kakit di. Malagip ko man badong. No awan day to'y tawid mo atalon ken bangkag. Kasano nga tatibiyag taitan? Isu adakkel ti yamanen ta iti day di tatang. Tauray kaskasanaw, uray di da napagadal, adda day to'y gamgamulun ta. Wen nga rod adda dita ti oray pangipatakderan dala ko maitibalay da katawan pay. Ay wina, narigat ti awan pangipatakdaran da iti balay. Nangina pa ita ti lutay. Wen, isu aday to'y sang kabasit asani kwa ti pakalaglagi panta kadagiti dadakkel maw. Kasano nga tamay, no ipulang ta ti bukod ta abiyat. Na, ay, amok pa yan. Adaman nagsaritaan mikin ni Badong Kumaray. Anya kadiday tamaray. Kasanuntun nga iti basit adag amay, inton ipulang mitibiyag may. Anya? Apay aday tapay tinapanunot yaw. Ay, jakman amo maray. Simken latamot ang nagsaritaan mi day taabanag. Sabagay, di tay abmo ti pasamak. Kas kumayta, dagiti naawanan gasa at idiging ginad, kat di da impagarop, anadanon ti oras dadi na oras. Si Kangay Maray, di mo kadimot mapanunaw,
No asino ti pangipatawidam dito'y tirsinam, inton matay ka. Ay, awan lat di ka masasaumot, mare. Ay, jak pa'y amaw. Sapay ko mabayag pa'y day tabanag. Naggapu ka DJ simbaan, maray. Wen, maray. Apay, di kamot na pan nakimisa. Diyak mo ngamin masango, maray. Ay, madiday ta ibaga asaan amasango ti pagrebengan iti apo. Di mo ka di kayat amatawid mo mati ko nada apagareyan ti Diyos. Ay maribanang. Madamag kuman gayam. Pangipatawidan yun tong atamot iti sanikwayo kin ni Kapitan. Inton madanon ti Chimpaw. Ay, awan pa'y matday ta iti panunot me, mare. Ang mga nunikwarog ti mang taway ta isuka nga ro ti kaasitgan akabagyan niyaw. Ay, jakman ammo kan ni Enteng. Awan pa'y nagsarsaritaan may maipapan iti day ta abanag. Ang, apay aday ta tinadamag mo marituyang. Ay, jakman amo mare. No apay asim ken latan iti panunot ko ti maipapan iti taway mo. Kanyat nagsarita nyo kan marituyang. Ay, mas daawak man iti dayja ako, Marek. Damagan nakit din no asino ka no ti pangipatawidam iti sanikuham. Ay, anya nakanaday tata, dinamag na. Mas daawak mo't nga rod. Di tapay nagsasaritaan ti maipapan iti dayta abanag. Kasla ka ni Kwarog. Ada na ibaga na maipapan iti dayta nga inanawak Anya ti kayat mo asawan. No ada ka no ipatawid ko. Anya, apay nga tamat, panunot na dayta. Jakman amo ko ni Kwarog. Imbagak mait nga amangan no di pay agyaman no maala na ti kayat na. Masino di kanya sa umiti silpon mo? Ta nagladingit ka mait, kalpasan ti panagsarita yaw. Di ka no kasinsin ni nanang kao. Natay ka naun tataba daw. Di ka pilitan na papan kayaw kini uncle mo, Kapitan. Di ka mo umay ni uncle kao. Apay kumaasaan ang mapan kabagyan yung around. Ni tatang kong amin ti kabagyan ni uncle kao. Kabagyan mo't ni nanang ko tinatay. Amangan nga ron no saan ang makapan ni Pari Inteng. Nalabit. Naibaga na nga da ka numanin seminar da. No kasta, mapan ka ijay lugar ni Ikit Mau. Kapilitan na ang kail. Alangan mo tajak mapan. Ikit ko mo't dayjay. Saan ka di aday jay nga Ikit mo jay balikbayan? Pudnaw. Nabayag ijay Amerika dayjay. Ay pasensya ano jak makaumay. Tani, ano ti trabahon mimit. Makumikum kami. Mawatan ka ang kail. Sa anak mo't kiding agbayag ijay. Ay, una, di kag baybayag. Ang mga no agbayag ka manan, sapay kasapulan ka dito. Unang kail. Kaasimot niyan tibanang ang mga sikaso kadagiti dingwan niyaw. Ay, nasaya at mo, taam mo, tirigat niyan te. Kapilitan asikati mga sikaso iti dingunyaw, taada manen seminar ni Kapitan ija ilay. Ay, wen nga rod, mare. Sapay medyo narigat nga ukudan jay baka ni Inteng. Ay, no siya kabuteng ko nga iguyod ti tali ti baka, noon na banos. Ay, saan mo't kit ding agsang doa? Ang makiginuyod, nagpigsa. Ad-ada akabuteng ko no kasta. Saan apa iguyod? Ay, pasaray mga laak itiruno nga ilayat ko, no kasjay adandan ni saan amag na. Masapol alayatam sa magna. Ay, word, mare. Dayta nga ron ti kasuron ko iti dayjay abaka. Naimbag pa'y jay nuang, tanalaka nga iguyod. Natulnog. Akin nuwang ngay, di ta kwaraw. Nagdakkel mo't anuang. Ay, impatawid ti ikit ko anatay. Saan ko mga iyag dito yan? Ngam itulod damit dito ay baban iti pick up alugan ti anak na. Ay, naggasat kan kwaraw. Pinatawidan da ka iti dakkel apulitinwang. Ungraud. Pirmi aliday ikaw. Gapo iti ipupusay na. Ngam idim bagada nga da itid na kanya kanuang. Ay, pirmi aragsak kaw.
Apay, awan anak na kaday, dayjay anatay. Damot may isa. Jay imay nang itulod iti nuang, nga madamot mabalinda iti biyag. Agigyan da pa iti Amerika. Ay, nagswirtikan ko harap. Kastamot imbagan ni Uncle ka o tata. Imbaglakit din ta napahanak mo't iti lugar da ikit ka. Itimbag man, tamaan muna ka pa iti anak da. Nga gigyan iti Amerika, ako na. Hindi nakita da, asyak ti kaduan ng agunggunay, ang mga asikaso kadagiti sa nga iling agsangpait, agluto kan aminain, di na magdano asino Ay, naggasat ka na talaga, kwaraw. Nagmalas ka mo't kaanakan. Anda mo ng kabagyan ni nanang mo kano api musay. Ungarod ang kail, kabsat mo't lang jay nabita pimusay, nakitak day jay, di natay jay may isa. Mapan ka kadi? Unang kail, sapay nagsasadot kano dagiti kakasinsin ko ijay, di na ba'y tumulong iti trabaho. Saktuman aminain. Apay, anyat aramidin da kita akakasinsin mo ngay ako nam. Di lagsilsilpon mater aramiden da. Inton ibagak ang mga anayin, alistuda amang ibulsa iti silpon da. Ay, nagsasadot da nga ron da gitan. Ay, sadot da no trabaho, nga malistuda no panangan. Naggasat mo tin ni kwaraw. Kapinatawidan da, iti dakkel apulitinwa. Manmano ti kasta. Patawidan da numapan itinatayan. Adda kumamot kabagyak amang patawid kanyak. Ipatawid da pay laeng mata iti asidag akabagyan da. Ngam ti itadakan ka. Awan to, miti kabagyak kabalik bayan. Tapno adda kumamot itid da kanyak. Jaklayong pagaraw, nga dagayam kabagyan ni Kwarog abak na. Iso nga rad. Kwarog laeng nga agbabaak. Ang adagayang palimod na. Ay na, tiragsak na si ka. Nakita kapad padigusin naman ng jay dakkel ano ang naijay igid tiwae. Ay nagapu ka iji natayat. Nagragsak ka ba? Saan ka mo't analiday? Maragsakan akmanan ang kail, at damanin impatawid na kanya. Anya? Adamanin? Hey, naggasat akaw, natayan tinapanak, ngam at datawid ka. Anya manan nga di impatawid da. Kwarta, 100,000 pisos ang kail. 100,000? Unang kail. Hey, Ay sus, pesos. Ado guray ka. Pud na, 100 pesos. Ay, 1,000, kung ako ma. pudno launay ang kail. Makitam ti pasiking ka. Mabitla nga, ta ipakitak ti linaon na. Ay, wow! Ay, nagadumod daytan ko. Uray dayta la may sa arapot ti itid mo kanya. Ha? Apay atugot-tugot mo dayta pasiking mao kwaraw. Ordinaryo lang nga pasiking day tao ngam napatag ti linaon na. Anya ka di tilinaon dayta ako nam. Sana mabalin nga ibaga kada kayaw. Ngam no kaya't mo makita, ipakita. Ngam masigurado ka maklat ka makakita. Anya nga tatilinaon na, tapay amaklata. Mabitlaang ta ipakita. Anday ta, kita mo. Na. Nagadun na kwarta daytan kwaraw. Pudno ka di a kwarta dayta, uno play manay. Oy, sana kun nga ubeng tapno agay ayam iti plimanay. Kakaskas daw. Ika ang mutangiwat mo, tataba daw. Nakangangamot tayo. Ang mga nusar kantingilaw. Apay nga imbagam nga agsasarunutin na pintas agasat ni Kwaraw. Adda ka din ng sungbat iti ayat na. Makaasawa ka daym. Saan nga iti yoyang na ayat, ti kunak ang nagagasatan na. Iti tawid. Ta pinatawidan da iti dakkel agatad, ti pirak. Jay lang matdakkel ano ang titinawid na. Ay, adda pa'y dakkel agatad ti pirak Nakitak pa'y nga raw. Ingkabil na iti pasiking. Pudno ka di day taba daw. Asino manen nga itinang ipatawid iti pirakken kwa na. Kabagyan na kanumanin ang nabit api musay. Agsasarunon sa amat ti kabagyan na apumusay.
agsasarunumag ti patawid da kenkwana. Warog, kanayon mo mat nga okraden day ta passbook mo iti bangko? Italang nga minanadanak iti kastoy agatad ti kwartantay. Isu maragsa ka na kamangkit kita. Ay, inton na po kaw mo day ta passbook mo. Ay, ingkakot idulinan iti safety a lugar. Tapno saan ama po kaw. No hindi balay ko ti pangidulinak. Ang mga numaanay, kat ad-adda mapukaw. Iso nga rod nga iti safety a lugar ti pangikargaam. Sa dino nga taya ti safety a pangidulinak. Ay, kadag iti kalabas. Kit kanayon ka anaragsak gapo iti tawid mo. Apay nga itakat naladingit ka. Idi na pa na bulan, dakil anwang ti impatawid da. Oh, Iti nabiait, dakil agatad ti kwarta ti tinawid ka. rumbeng kuma naragsak ka garod na. Saan analiday? Idi na palabas a bulan, nuang ti impatawid da. Iti nabiait, dakil agatad ti kwarta. Na, kit anya nga ti parikot. Awan mo ti sumaruno a pumusay. Ah! Tapno adamanin matawid ka. Ay, salbag ka ba't? Gapo iti ayat mo nga adamanan na magimulam. Mangiruruman kaan. Ay, dakas yan. Saan mo tapan nang irurumunday jay angkay? Ay. Kayat mo ka di nga damang ibaga. Asikamot ti pumusay tapno tawidan dati adakan ka. Ah! Ay, sana angkay. Diyak kayat. No di mo kayat akas tati mapasamak. Saan mo atari gagayan? Mapasamak iti sabali? Understanding? Unang kay. Laglagi po data. Maditi mangiruruman. Gapulang iti madi atari gagay mau. Di ka pa'y agyaman. Kadag iti na ipatawid kan ka. Dagiti pimusay akakabagyam. Sige. Saan nga rudan angkay? Ay, kuharog, madiday ta akapanunutan. Agyaman kakit di no anyaman ti maipatawid kan ka. Dakkel man wano basit. Ala sigay! Ditan tinagipusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insura para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon Virgie Pucloy. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Jopper Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sabay asagot kada kayo di MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.